Amor luako weng tutwalle one leb amoru luak me kumale me Uganda wamoru atie kany wan ki la mera Madit nye kiluoni Judith Obina polkare wanonge ni Judith Obina me State House and damn to wine kumero Judith Obina me State House tien ana o bor la mera Madit tien en do pierre we achel me due me apa mo ali barrio pierre we ngwen akelo kwena pa Bofa Awards Uganda. Bofa Awards Uganda ubiro idea ma wakati kwede weri wabet ki initiative mo matwero gor luwe ka chiel dok wego luwe peberu luyela piandano biro we wan luyela chi ana wayo ni wek wan luwe pe wabet luyela ikom lutela onyo ikom ngat mo ken no mete ni wan luwe umiru wabet engaged ikom activities matwero nyanu lonyi chingwa activities ma romo loko kwowa umiru wabet jo ma watwero nong hope unyogen ki kom gien mano dul mapari ka chel ki lutela ka chel ki kit ngat mo ken twero mino ne towards development pabulu wek wan ben wanong transformation mati so anka State House no abino ka kelo kwera pa Bofa Awards watie kilutira nyira makomiri chano wano tika gorogi watika goro lutira nyira ka chiel pia na ngeni wala dit lobo bene en machalo president ma Uganda en maro ni gimoke ken magitimo omiro lokum gender kenen ni tie iye mona mir pala dit lobo chi we arenya bino bori lumegi ni matino giti gam kacha giti kamiro neno ni kwo gi ulake donc Bofa Awards ma ana chako ka chiel ki team makamegwa wabiri lao sub-region ilira wabiru ka nyako tam ikiep menero neni buru kilako kwogi donc one watika koro contribution mamigi contribution is not necessarily ni miyo berchente keken dami kwena ni mabe pe one ka chiel ki guidance mano mete so tien watie buri atamani anafoyo yen na jolo wan an iya yom kwena ngoma ini miyo bot Bofa Awards ka chiel ki luwe me kumal me Uganda ka chiel ki Uganda at large afoyo la mera Judith Amira foi total mera matiri boss me team ben me yom twin me tek tin me yin me bini office bodwa me ke lo kwera mo be makke ki lokom Bofa Awards ona biro ka winyu ne gere ki temping ne no chako timu gini ini Bofa Awards idea ma tie mabe me ke lo kero bot bulu kin ma doy o kere bot wakani wano mirwa yin yo kin me me support watika neno ni luwe yerbu non support matia ti mako be chawa ni kin ma yin be karo kere don wobi no yo magamente twer donyo bena ye menen kit me yinyu dero mamiro wa o kere bot luwe ma pare makibi kero gene groups e gene tuju wa mitne wa welcoming idea me Bofa Awards the office wakan me achiel dong wa mi utamoro ne miero ki church ma miero chet direct bod la dit won lobo men yang en ne mobilization en marketing active neni itika timune piluwe Bofa Awards TP luwe me northern Uganda holo ento kid machala logo kere kumera berkatiap nene ki bitim regionally region ki region wakinene kon me Bofa Awards ni o bot luwe utiro bere lokom jemi ma chalo copyright
mama ko lokom luwe kirme protecting kere we padang even when mir wanani wakero was subjecting in the proposal mamir don kicho ma anno ko berichani allo wan ki pos me kutim ne mir ke kerjim igini tuji church ento wabi beru ki support malab mal ikom lokman me bof awards me making sure ni jimi magamente tikatem tinu ne pibulu to twale ko malama Uganda don kong dong mir wati yuma tek wat jimi igini o pot bulu initiative enini initiative Madit mabe begino mo madakti tidi to twal ento kawa ni vision me bof awards enini wakere teach chi watie ki hope gen money ni tieni olo gino mo olo obugira bo o bot buru amit ni akwa luwero duju make supporting buffer awards yo malamal idea ni o ke bot boss me ko team eno idea mo be konyo Uganda ko lo bo ke northern Uganda angeni o wa yung bot wa kama watie yung ka enini eno me achel ki wayne gena be wen kay mero chak ne chak ki ga so amir fo no boss me matek the idea me eno kar kere dong en ma wano beru ka chedi dong wa chak ti choye dong wa chak ti choye pian dong wa loko go lo ka warga dong begiti ka choy proposal ki office wa kany be fupe go karo wa go dong gitika typing gitika miu warga dong dong bot wa kany chino wan wa chak moving ye mot meta fo da meta jul won wen the buffer awards and ma logo ni abe beru physically there koma bo beru tie me making sure ni gini endutine that me making sure we are guiding youth through buffer awards me o wealth creation wamiro lonyo ijeba babulu wamiro don real actual chente magamente logo yen ijeba babulu ameting ya 4 into 12 boss me pibiro mikelo tam be kuman matami any one be no bichwar bot president we kanu ngada ni buffer awards mir any bit part and parcel of it but that me konyo wan ana mer phone afoy matek la mera Judith Obina a winyo ira winyo ngur moni ni wutika yupo marathon watika yupo marathon bere piburu kipi jote ku manyor marathon ni one of where biro part of the marathon luwe wen ko mir go bien kan we wutika winyi ne we marathon tie inendo piara dek medwe me apara chen bubiri ka undergrounds wapi ngweju iguru city wamir ni lutia me boda duju daro wen tekindo ngubu ni twero will track suit jogging direct check do jogging chawani be foyo an ya yom lumegini matino ma watamo no miro wa encouraging gene ngo dano bir kleb ma pol to twale kum luwe ma mon dano bir kleb ma pol to twal ma lo le ma raj ma ingeo kare wa wan cho bene we ki yorwa no ke tamane we bir gno mo pa dul mo ma kon gi pere don a nyir ma dom nan tero mir peki ket gi bena ni tigi tego ene go gi doni we wandum wa yai ke kan kon ngo se ka umine wa lok ma encouraging one command mio wa berki hope in life wa be foyo ka physically ikion wa do ba me gum ana foyo to thank you for being